The Great Tokyo Digimon. Apa tuh? Chasing ya? Udah lah ya, levelnya udah sama semua, 30 semua. Jadi ya udah, nggak usah tinggal ganti, kita ikutin aja pilihan dari defaultnya. Nah ini jadi mereka nih lagi nyari ini ya, lagi nyari cara buat balik ke rumahnya mereka masing-masing gitu. Tapi mereka kan gak ada duit. 元はといえば寝過ごして乗り換える駅を通り過ぎた。どうして誰も起こしてくれなかった。だってさ、周りの人に気づかれるから電車の中で喋っちゃダメって言われてたか Oh ら。 ini udah nyampe ya jadinya. Udah nggak naik kereta lagi mereka. それよりこれからどうするの？ Give it to me. It's real hard about this. 本当か。ああ、ヒッチハイクをやるんだ。 Hitchhike. ヒッチハイク。 Oh ini dia lagi cari tebengan nih mereka. Lagi nyoba Taichi. Nggak ada yang berhenti. Take Taichi 3 days to get pick up. Gak jago dia. お前らやってみろよ。僕たちが。 Siapa yang nyoba berikutnya? Oh mereka berdua. イエーイ。 Ya nggak bisa. The red it will take over a week. そんなんじゃ1週間。 No more like a 1 month. ヶ月で済んだって。 Nggak Taichi bisa pas nyoba aja. Lebih parah aja. 俺がやってみるよ。 Nyoba nih Yamato. Bocah tampan ya kan, nyoba. Gokil ada yang berhenti cok. Kenapa tuh kaget? 行っちゃった They left why you なんで say 断っ no? Well because 運転してた just 人も because 綺麗 of な the お姉 pretty さんだ lady ったから driving じゃない car right? Jadi tuh kalau tadi kan ini ya mobil van ya. Kalau di anime itu mobil ini yang kapek kebuka itu loh guys. Terus yang nyetir tuh cewek cakep gitu. Godain Yamato, pengen dibawa karena Yamato ganteng. Tapi dia nggak mau lah. 違う。 Malu 車 deh. じゃ全員乗れないだろう。 Dan juga kan harusnya ini kan kalau di anime itu sedan, nggak muat lah buat 7 orang. ヤマト赤くなってやんの。うるさい。 Malu deh. 私とミミちゃんで挑戦し Mimi まし and ょう。 I can try. Nah ini cewek-cewek nih. お台場に連れてって。 Odaiba, makanya ada Odaiba Memorial Day, anjay. お台場に連れてって。 Kalau yang nonton animenya tahu tuh Odaiba Memorial Day. Kalau nggak salah April ya, apa Maret guys, lupa gua. やっぱり Itu kalau di IG rame guys, kalau tanggal-tanggal segitu tuh, bulan-bulan segitu. そういうものなの大地。まあな。 Soalnya kan anime ini gedung-gedungnya nanti dah lu lihat mirip sama ini di Jepang asli. 止まった。 Nah berhenti nih dapat nih kalau yang cewek. やった。オーケーみたいだ。そういうもの。 So that's how it works. Ya enggak. Kok nggak berhenti anjir? ちょっと。乗せてってくれるって言って Give us たのに right.。Lah, イカのお化け。 lah harusnya ini guys dapat tahu tumpangan. Seingat gue ya kalau di anime. Nah kalau ini nanti nih keluar ya. Kalau ini mah kalau di anime ini mungkin agak berbeda dikit lah sama みん anime. な行くぞ。 Tapi mungkin ceritanya mirip ya. Bukan mirip sih, emang ceritanya di gimana adventure anjir. Let's go, ini Gesomon. Harusnya yang ngelawan si Gomamon guys. Itu Gomamon kan lawan dia tuh. Kalau di animenya. Kita bikin takoyaki. Nih, takoyaki bakar. Tembak loh, bukan dibakar anjir. Ini nih baru dibakar nih. シャドウウィン
berarti panjang juga ya gamenya tuh. Aduh, kena poison cok. Semuanya aja kena poison. Oh enggak, dia doang yang enggak cok. Mati sih abis ini. Defeat him, but now everyone in a panic. しょうがねえ Can だ blame ろ them. Well, ま things なん will とか work なるさ out somehow. こんな川からもデジモ The ンが fact 現れる Digimon なんて can appear from even a river like this mean that we must be careful in the future. The river, that's it. 一角門ならみんなを乗せてお台場まで行けるはずだ。 Nih harusnya gak kayak gini sih guys ceritanya. Tapi emang ada di animenya juga ntar naik Ikakumon. どうせ騒ぎになるならエソモンも一角モンも関係ないか。じゃあお台場に。